Ja se zovem Sale, koji jede jagiće male. Trenutno se nalazimo u Ettlingenu, to je mali grad u saveznoj državi Baden-Württemberg. Onako lep gradić sa nekom starom arhitekturom i gomilom novih ćoškastih kuće i zgrada. I ja sam ovde došao da ovim hladnim ljudima objasnim jednu veštinu, da tako kažem. Pošto sam primetio da se oni mahom ovde greju na fosilna goriva, znači na naftu, na zemni gas, na ugalj, tvrda drva. A kao što vidite, ja sam upravo sunčan. Znači ja sam došao ovde da im predstavim sun gazing, tako zvani. To je jedna veština gde vi gledate u sunce i praktično apsorbujete tu toplotnu energiju sunca, koja pritom, što mnogi nisu znali, nije samo toplotna, znači ima tu nešto mnogo više, naravno. I to se obavlja tako što, recimo, uzmite ako stanete na suncu i gledate direktno sunce, i onda ta energija se kroz zenice i kroz oči apsorbuje. I sad, recimo, ako je hladan dan kao što je danas, mnogo je dobro da se, recimo, obave pripreme. Naprimjer, da kući pojedete neku onako dosta jaču hranu, naprimjer kajganu sa slaninom, sa naribanim nekim masnim sirom od ozgo, i onda možete, recimo, celo prepodne ovako da stojite na suncu i da gledate i bit će vam toplo. Eto, to je to. Hvala.